motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
información non para. Porque o deporte galego non ten parada.
suene, sí.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Benvidos a todos a estas fases finais das ligas FGB Mini de primeira e segunda división, Premini masculinas e femeninas, que celebramos outro ano máis na localidade da Estrada, xunto co EDM Estradense, Concello da Estrada, Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. Agradecer profundamente a todos os colaboradores. Imos a proceder á entrega dos trofeos. Primeiramente, procedemos a entregar un agasallo para os árbitros das finais. Entregan Alfonso San Martín, presidente do EDM Estradense, Paco García, presidente de honra da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega de Baloncesto, e Daniel Benavides como representante da Xunta de Galicia. Imos agora a proceder ca entrega dos subcampeóns. Comezaremos coa entrega aos equipos. Comezamos pola categoría Premini masculino. Subcampeón galego Premini masculino, Básquet Coruña. Entregan Alfonso San Martín, presidente de EDM Estradense, Paco García, presidente de honra da Federación Galega, Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega, e Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. Imos agora co subcampeón de segunda división mini feminino, Colegio Mariano. Entregan Alfonso San Martín, presidente do EDM Estradense, Paco García, presidente de honra da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega de Baloncesto, e Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. Así.
Imos agora coa entrega ao subcampeón de Primeira División Mini masculina ao equipo Pereteiro. Entrega Alfonso San Martín, presidente de Mestradense, Paco García, presidente de honra da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernardes, presidente da Federación Galega de Baloncesto, e Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte. Entrega o trofeo Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. Agora cos campeóns, neste caso campeón premini masculino Miraflores. Entrega Alfonso San Martín, presidente do EDE Mestradense, Paco García, presidente de honra da Federación, Julio Bernardes, presidente da Federación Galega de Baloncesto, e Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte. Entrega o trofeo Julio Bernardes, presidente da Federación Galega de Baloncesto. Campeón da Segunda División Mini Feminina Vedruna. Entregan Alfonso San Martín, presidente do EDE Mestradense, Julio Bernardes, presidente da Federación Galega de Baloncesto, Paco García, presidente de honra da Federación Galega de Baloncesto, e Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. Entrega o trofeo o campeón Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
E finalmente nesta entrega, campeón da primeira división mini masculina, Ría de Ribadeo. Entregan Alfonso San Martín, presidente do EDM Estradense, Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega de Baloncesto, Paco García, presidente de honra da Federación Galega de Baloncesto, e Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. Entrego o trofeo ao campeón Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega de Baloncesto. Con isto despedimos esta entrega. Agradecemos a todos a vosa colaboración, en especial agradecer á Xunta de Galicia, ao Concello da Estrada e ao Club EDM Estradense para poder realizar outro ano máis este evento. Moitas gracias a todos.